Ati chama cha UDA kuma matungulu matongo iwe ni Simon Mwema na Eric Mumo ni makulia atiti kweka kuvingisa iliko siane nde yulwa muvango ula wende kuisila uvisi wa munini wa President Kithure Kindiki kukilia makundi ma ene ki ukwati mainena itina unyai chailovia kwe makundi mambe kuoye matungulu ni maweta kana ateti alame uvingi saisesoye nondu mwe na kusia milati ingi kuma kuisilikali yakati na nonginya mwene ndi akwate maendeyo onde vate kuvingiswa ingi ni makulia atongoi kunenga nendai ya na kunenga ala anyuve vinda yani ya kuyanisa mawadhomo kwe enendi Boni Mutisia ni watombanisa maovo. Akomantina enendi sionisi ya chaleni na matongolo ya yolo kaundini ya Masako. Simon Mwema na watakana vevata enendi na atongo yonda kulukuma kuve na silikali ya umuhini kana ukwata maundu maendeyo yete vanene muvango la silikali tuwaise wakukilia enendi maukwati munini. Mwewa mwenendi nondu tuyaukite na nienda aseke emoteye mutunda nerika kwe chao na bia na nienda kweta ke mwewa ando maithioka mwayasia kana maika shivu project ya Mheshimiwa Ruto mume madhinaku. Hebu kila mtu asema madhinaku. Na sisi tuko ndani ya serikali na tuende kwitha ndino wa serikali na nienda weta kemba ito kana twebundisie kwitha na narrative ya kuimpress the existing government kana ninyo bosses maito ninyo mwandika ninyo mobuta ninyo ni muna metho na imona meko so twikulia olo kwiwa ena maindo kwendeta kiliombuge cha matongolo aetenda kasiewe. Eric Mumo yotakana vata mweneno wa silikali no kuvikia enendi isioni sionthe na lame uvingisa isesodi ya kukilia enendi nondu mwe na kusia maendeyo alangi silikali tonyethwa ivangite kweti isioni sio ukamba. Ndorabia mwenendi kana nitete ye enendi mbeza sio nikana tumaiye nikana maimatona kwika maondo la matona kwika sindole sikwikwa ni silikali tetungia deputy president Kindiki mubea muno tetungia Mheshimiwa Kawaya mubea muno pyu na tetungia Mheshimiwa Kadhumo nundu wa kuona kana kindu chunita ile kwika undu na zielewe alite pe andu meuma kundu na kundu mayuka o amatu thukuma ao namo meiwa mate onamwe mazi ya kutuinenga netala na tinenga ne Madongolo West na tinenga ne Madongolo East nundu meazia matebo ya elonengano inite yazia kana mbeza cia mwene nthi nongina inenganwe etha maise mbeza cia ewe na nini si unenganwe mazi okete kwate yaniki president nitwana no twike lelo wa kwa mora kuma tala kuthithika president wekete initiative yake ya lelo su president lelo wake kiwanza chake nui ni waize no jakiwe kithele president lelo wa kuma tala kuthingi na mwala ni maise lelo su wekewe lami kwa utu itungia Mheshimiwa mubea pio president witu ni wale onewa ndai lasi ya ile na ibeti situ ni wende na usiokilia mwitu ni matani yanu ndo onewa mbeza sio kanati wa mwitu mwitu ni matani yanu ndo akunewa mbeza sio. Simon Ndinone ni wake ni wamenda tongoi na enenthi onthe kunenga silikali la jivonda ya nengi unenga tongi yonthe mwenye wa kuthukumana kwenesa mauthomo kwi enenthi nvaivata enenthi metikila kuvuvwanywa ni atetila matenda wendi musioko ani weta kindokea etha kwa wabina ni omutongoi wa kiliombunge cha ndino wa kilembeta cha Masako anengo ndayale yelite na ithukuma enenthi na yino ndo musume ni William Ruto na nengo ndaya na ithukumwa na tuimonenga ndayale yelite nikatoka kwa temaendeo kwa viongozi wote ambao wako kwa mlengo ile nyingine nataka kuwaomba kwa heshima kuu kana etha no kuiwa wina maendeo maku kwenda kwete ndo maitu mama tongolo maite mbe tu support kau kitumia keta support kau tukindu wendete na ila andu menda twithe tuyukita ndi tuyikitha unga mabandu pamwe tiboya ngai ula wombie tunanthi alilikane njensi na kumanenga uya na nikitaka mamanekana usuti nake niwe tata witu na tine wonge ngai atunengete usu ethe ne wotu tongwesie na twende twendete na tika kila chailite ola mo witu wendeno akikundike okwetwa Frida Wendo ukudhiu aithioka yasie kila kikundi kile tonengwa 350 shillings nienda ku confirm kana nitwanenga ne mpesa kulingana na dimension ila tutumie kana modalities ila tutumie ndino distribution ya Women's Empowerment Funds kaundini ya Masaku matungulu nyeni Boni Mutisia.